Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, intay basa ti Salmo Kapitulo 56, versikulo 3. O apo akangatuan, no adda pagbutngak, sika ti pagkamatalkak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ayan ni Mira. Napan nagtrabahon, auntie? Pudno ka di nga gikatan iti trabaho na. Ni, awan mo ti damag ko, akasta. Laglagi pa naga po kanyak. Iso ang nakastrot iti trabaho na. Sige, auntie. Tadamagag to kun kwa na inton agawid. Awan ti eligibility na. Ngamga po iti impluensyak. Nakastrot iti trabaho. Ita, kastalaangan? Basta agresign? Bagbaga ang manday takabsat mo. Wan, auntie. Agapi kayo pa'y gayam, auntie. Saan na tagururay ni uncle mo di tarwar? Kan maysa, Jack kayat day takapiyo. Native to kapeme, auntie. Basta, ibagamlaangan ka ni Mira dagiti imbagakan ka. Tapno makapagpanunot ana imbag. Imay diti balay ni auntie Lagring. Anyamanan nga iti imay na imbagbaga. Iboy-boy na mo ti panang tulong na kan ka makabirok iti trabaho. Kunang akon ka. No saan ka no agapukan kwa na? Saan ka nakastrak iti trabaho? Amok matkat dayta. Saan ko matkat ang malipatan? Apay, talagang ag-resign kan iti trabaho? Naamuan na dayta. Ni Rexon siguro tinangibaga. Apay ngamin nga ag-resign ka. Sa dinong iti pagtrabahom no agikat ka. Aga brodak manang. Sigurado ka iti papanang? Nagbasit ti sweldok iti trabaho. Bumakit ako nagtrabaho. Di tay pa'y napatarimaan day ti balay tayo. Sa bagay. Kanayon nga uyawan ni auntie to'y balay tayo. Mano kanon atawan asaan tayo pa'y ipatarimaan. Kud, talaga mo ngamin. Ay, talaga akong trabida ni auntie. Ay, di mo ibagbaga ti kasta. Amangan no da makangeg. Idanon da pa'y kan ni auntie. Nabayagan na kayat ko ti pumanaw dito eh. Tapno maliklikak ni auntie Lagring. Awan ti peace of mind ko dito eh. Tamok nga adda amang kontra kadagiti planok iti biyag. Napan kayo gayam ijay balay damira, mami. Wan, ngam awan ni Mira ijay. Iso nga imbilin kon kanimanang na dagiti kayat ko nga ibaga. Apay nga minapakibiyangam. Di ulakat baybayan. Ay, saan da ka ba ti agbyag na awanak amang diktar no niya ti rumba nga aramidan da? Nataangan dan, mami. Amudan ti dakas kan nasayaat. Malagip mo, idi may ditoy nga uray laag sangsangit, tagpat patulong ang makabirok iti trabaho na. Idi dayta, mami. Tinulungak. Imbero ka kiti posisyon na di opisina ti gayam ko. Ita, madamag kulaangan nga ag-resign ka nun. Mami, saan mo amabalin adiktaran ti panunot ti may sa atao? Saan mo amabalin nga ipilit no saan na akayat? Taan niya ti mapasamak kan kuana no ag-resign? Sa dino ti papanan na? Napaggan ti umadayo. Di nakitian anusan di trabaho na anang isarrakak kan kuana. Nag-resign ka gaya man. Wan, interview nak ngamin di employer ko. Kasta ka di. Sapay ko matagbaligi ak ije papanak. Apay kit din na saan. Amok asaan akas karina ti umadayo. Ngam no pagtali na edek ti buteng iti panunot ko. Awan ti mapasama kanya. Isungarod ako naken ka nga ituloy mo dagita planom. Awan tinala ka. Ngam biro kam tigasat mo, Mira. Agyaman na ka. Ngam, uray no madayukan. Saan ka tamang liplipat Ang runa kanyak.
Laglagi pa naktua ka na yun, ha? Talaga gaya mamatuloy ni Mira nga agabrod. Nagturadan. Neh, kat apay nga agungat ka akasta. Una, taam mo ka saan nga agbaligi iti papanan na. Apay anak ko namday ta. Umuna arason, saan unay analaing ni Mira. Di nakit diyamanan, tanaala iji kumpanya ng isarakakan kwa na, uray no nababadag iti grades na. Saan laeng at nagiti nalalaing, ti mabalin nga agbaligi iti biag. Basta naanos, nagagat, kan adda ka ba alam. Sigurado, agbaligi. Kat, adda ka di kabaalan ni Mira. Sungbatam man ti saludsod ko. Imbag tadda ka, insan. Adda na kiluganak. Maladaw ako man iti trabaho. Ha? Neh, kunak man no nag-resign kan, apay asumrek ka pailaeng. Makabulan pa iti pawayway. Tapno makabirok da iti kasukat ko. Ungayam. Agung unget ka din ni auntie. Kaputa nag-resign nak iti trabaho. Amumutan ni mami. Padasag ti swertek ijabal nasiw taaw. Katwan Barang maswerte kat maipatarimaan kun ton jabalay mi. Kan makagatang aktumatan itilugan akaskan ka. Ay katwan Mira. Awan dakas ka dagita a plano. Ngam ka sa pulak ti dakkel agatad iti panagabrod ko. Mabalin ka di apabuludan na. No siya klamay sa awan kwartak. Ngam padasag ang mangibaga kan ni mami. Wano kan ni daddy. Kaya't dak nga tapa utangan. Padasan ta Siya ti mangibaga. Anya, siya pa'y ti pagutangan na. Ha! Kitaam at talaga ti klase ti panagpampanunot na dya babae. Nagbaba! Mami, anyamot tan ti kasta pa nagsasaom. Kasla si ka ti kalalaingan a tao. Pudnumat ti kunana pautangak. Ada kwartak amay pautang ko. Ngamjak pautangan, tabok amasayang laeng ti kwartak ken kuana. Sobra kamot nga agsasao, mami. Ha, di naklakit di asit ganday ta kasinsin mo, numadaan iti problema di papanan na. Tapulos, ajak tulungan. Apay nga min anang ibaga ka iti kwarta ka ni auntie. Kita man, tila manin ibagbaga na kadagiti kakabagyan tayo. Sa anak mo't alang ibaga kan kwa na. Ni Rexon tinang ibaga Ay, dakas ka manen. Inwaras na kadagiti kakasinsin tayo. Asika kat awan na imbag anakam mo. Makapanawak ko mga rudan. Tapno di na kon pakibiyangan. Umasidag talangan iti sabali a tao. Ngam tagkid daw ta iti tulong kan ni Auntie Lagring. Mira, pudno ka di nga agaprod ka? Wanang kan. Naibaga kanyak ni Rexon akasapulam ti kwarta. Kumangarod angkal. Pabuludan ka. Bayadam to no adda kwartam. Ken awan interes na. Saan na angkal? Ang mga nuagungot ni auntie. Awan ti pagtanagam. Tasaan na nga mo da ito eh. Kat di mo ibagbaga kan kwa na. Kaya't kaatulungan, taamok ang nasayaat dagiti planom. Ay na, agyaman nakngarod angkal. Sapay kuma, taagbaligi ka ija papanam. Agkararag ka akanayon, tapno tarabayin na ka akanayon ni Apo Diyos. Mira, di mulplipatan di passport mo Wan manang, ada dito'y bag ko. Apaman ang makasangpot ka ijay, umawag ka adagos. Tapno saan kami amadandanagan. Talaga gayam nga agabrod kan, Mira. Auntie, Di magasak lang dito'y balayo, barang makasarita ka pa'y, kat agbabawi ka iti dayta pangedeng mo. saan akon nga agbabawi auntie? Nakapagdesisyon akon. Imutang ka siguro iti bangkoan niya, tapno adagastusam. Eh, Wen auntie,
Talaga nga imutang kami. Ada kwartak, ngam saan ka pinautangan. Dispensaram day ta desisyon ko. Diyak ngamin masigurado ang nasaya at tipagbanagam ijay. Dakkel mo ti pamatik nga agbaligi ni Mira iti papanan na, auntie. Nadamag yu ka di jay nyawid da nga OFW. Nalamiisa na bangkay nga nyawid da. Rinamas da. Tidakas na. Pinatay da pa'y. Ikarkararag ko, asapay ko mata saan ang mapasama kanyak ti kasta, auntie. Napigsa ti pamatik ken ni Apo Diyos. At tarabayan nak no adda akton ijay. Natangsit kang agsasaw. Para makita, Mira. Auntie? Makita yo. Dua bulan asaan nga imawag ni Mira kanimanang na. Madandanagan da itan. Amangan kanunod danda ka sa napasamak kan ko ana. Saan mo nga ibaga ti kasta, bakit? Ikararag tayo, anasaya at kumanimira, ijay napanan na. Idi pa'y lang amin nga ibagbagak asaan amapan. Amukon kat akastoy ti mapasamak. Inagkasarita ni Manang na. Taapay, adda maitulong mo? Ha, saan ka man nga ginlalaing? Kasla saan da ka akabagyan no agsasao ka? Wen, kabsat ko day di tatangda. Inauna kabsat ko. Ngam saan abimayag tibiyag na tasukir mo't ngamin. Saan na adin nangagdag iti balakad mi kankwana. Anya tinaramin na. Naginom anaginom, aging ga nakaptan iti kanser, kat ison ti rason, tinakatayan na. Ha! Kastamot na itanak na. Imala iti kinasukir ni tatang na. Anya nga tang tinapasamak ka ni Mira. Saan mo tin nga umawawag? Madanhaganak. Anya nga tan tinapasamak kan kuana. Imawag lang idi nakasangpot ijay. Ngam aging gaita. Awan pa'y awag na. Manang, saan tayo nga agpanunot iti madi? Taamangan no adala ang pagkakumikuman na ijay. Sapay la ko matakasta nga agpaiso, Rexon. Katsapay la kuma, tanasaya at latati kasasaad na ijay abroad. Naimbangal daw mo, Manang. Kastamot kan ka? Sino ka? Gayam, kan katrabahuan nak idi ni Mira. Ha? Among kadino anya tinapasamak kan kwa na? Ay, umunag ka. Agsarita taan na imbag. Agyaman nak, Manang. Sige. Agtugaw ka ading ko. Ay, manun abulan asaan ngay mauawag kada kami ni Mira. Madandanagan kaming kan kwa na. Di kay madanagan, Manang. Okay lang ni Mira ijay. Hanggang, apay adin na kami pakaamuan. Busy ka no iti training na. Ngam di kagdanag, taawagan na kayong tumatlaang. Imbag pa'y kan ka, tada komunikasyon nyo. Ibagam tuman kan kwa na, akontakan da kami. Tapno saan kami mo't amadandanagan. Wan, Manang. Ibagak na ita. Kita man laang anya. Nakabaddak laang iji abroad, nalipatan ng dagiti kabagyan na dito'y Pilipinas. Saan ka kumamat akasta? Kat, anya pa'y nga ruti panunutak. Agasam, katrabahuan na pa'y ti kontaken na imbes adagiti kabagyan na. Anya klase apa nagpampanunot na ita. Ha! Low IQ at talaga. Hello? Hello, Manang. Pasensya ka no itaaklaan na imawag. Ay, unay kan ading ko. Anya aya tinapasamak kan kadita. Diyak lang amin kayat ngagdanag kayo. Busy ak ngamin, ta nagbirbiro kak pa'y iti pagyanak a boarding house. Ngam ita, mayatan ti kasasaad ko, Manang. Kasta ka di? Ngam ammom ka di ading ko.
ad-adda nagdanag kami. Gaputa ita ka laang nga imawag. Hanggang pagyamanak langan iti Diyos. Tanakaawag kan. Wen manang, good sorry manen Di kagdanag, stable akong ditoy. Inton sumaruno abulan, mangipaw itak ton iti kwartayo. Kat bayadan yun ton dagiti utang tayo. Saan da pa'y matkit di nga agsingsingir? Bayadan yun to di utang ko kini uncle. Tapno awan maibagbaga ni auntie. Amumatan, nalaing asumao ni auntie. Wan, ading ko. Ana, agan-anad ka nga rod dita. Pinautangam gayam ni Mira. Wen, nga binayadan nan. Apaya di mo man laing bagbaga kanyak. Kwarta ti impautang ko kan kuana. Amok lang adi mo kayat no ibagakan ka. Ha! Adagayam isik-sikretom. Nabayadan nan. Iswasan mo kuman nga aramidin nga issue pa'y dayta. Nagawid ka gaya man, insan. Wen insan, Kat, agsubli ka pa iji abroad. Nakapaaramid ka mo iti balayo. Dream come true, insan. wen insan. Ay na, agyaman na, tanatong palmet lang ang terapaap ko. Baro abalay, tinaipatakder ko. Ang agsubli akpay kalpasan ti kasarmikin ni Jim. Asino a Jim? Di katrabaho ak ngay. Isugayam ti boyfriend mo. Wan insan, agpada kaming agtrabaho iti abroad. Naudi lang ang anapan. Kasta ka de? Kat, kumustan ngay ni auntie? Nadamag ko na stroke gayam. Ay, un nga rod. Kaya't naka nga umay kitaan. Hanggang naka-wheelchair mat. Kumusta ka la kanon? Bayam, umay ko bisitaan. Insan, pakawanam ko man ni mami. No sinair na idi tiriknam. Ay na insan, awan day giant. Pasat tibiyag day ta. No di nakinarit idi ni auntie. Sa anak ko mga agbalik eh. Auntie, umay kanto inton kasar ko Ha? Agkasarkan. When auntie, nagawid tagkasar kami ije boyfriend ko. Kablaawan ka iti panagbaligim. Bidot gayam, dagiti napanpanunot ko iti. Taagbaligi kamat gayam, iti balasiw tao. When auntie, narigat, ngam inan anusak. Narigat at talaga ti umadayo iti pamilya. Ngam gaputad na planok iti biyag. Imadayo ak, kat kaasi ti apo, nagbaligi ak. Pakawanan na balasang ko. Ay na auntie, di kay agsaw iti kasta. Awan mo't basulyo kanya. Iti uray ka anuman, sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Nagbalin akarit kanyak, dagiti balikasyo. Mira. Wan auntie, day tatipod no. Isong agyaman na kada kayo Nagbalinak anaturad, gapu kada kayo. Sige. Barang makaumay kaminto ka ni uncle mo. Into nagkasar ka. Namnamaag day ta auntie. Da kayon to kumati tumakder anaganak ko. Iso ang nagbaligi ka, Mira. Gapo iti kinasayaat mo. Katamok. Ad-adda bendisyonan na ka ti Diyos. Gapo iti kasta akapanunutam. Dagiti karit iti biyag ket agserbi kuma amang papigsa iti pakinakam. Saan a rason tapno sumardeng ka kadagiti planom.
papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.